ngira ngo mbere yuko duhereza umwanya w'ibibazo cyangwa se w'ibindi bitekerezo biza kubazwa Oxygen mu gihe ari we watwemereye mu mwanya afite mutoya, tuze kumubaza mu by'ukuri n'ubundi yongera asubiremo gatoya. Hari carte iri hejuru cyangwa se map, agerageze nayo ayiducire muri make. Yarabivuzemo ariko sur le plan économique, nubwo turi kuri uyu munsi ari defense na sécurité, agerageze aduhe ishusho nyayo y'ibi bice M23 iri kugenzura ku bijyanye n'umutekano n'amahoro ndetse no ku bijyanye n'ubukungu bw'abaturage. Mu bigaragara urabona ko Muhire, ugendeye kuri iyi map, biragaragara ko Goma noneho isa naho ishobora kuba yakwishwa n'inzara, nkurikije uko ibice byafashwe na M23 biri. Top Kivu cyangwa se Oxygen atwemere n'ubasubira inyuma, aduhe n'ubundi ishusho nyayo y'iyi cartology cyangwa se iyi carte iri hejuru, kugira ngo abari hano nabo bagire ishusho nyayo ku bijyanye na kara gace M23 iri kugenzura muri aya masaha. Turaza no kumusaba kubivuga agendeye kuri iyi karita, kubera ko hari na benshi batari kujya bayitwara. Nibyo nari musabye ko niyo mpamvu nazamuye hejuru ko mu gihe yatwemerera yaza kuyivunaguramo makeya, cyane cyane ko ari umuhanga muri ibi bintu. Ikindi anakoze gatoya kuri geology ya kara gace, nabyo byaba ari ibintu bisa no gutunga mu gihe yaba afite umwanya akabitwemerera, kuko abantu bafite inyota yo kumva bino bintu. Okay. Très bien. Wafata ijambo. Murakoze Minister. Kuvaho President Félix yavuze ngo lisez sur mes lèvres ngo simple escarmouche, il va convoquer les deux chambres kugira ngo atere M23 nangwa atere ngo n'ibihugu by'abaturanyi ngo akeka ko biyifasha. Kuva uwo munsi M23 yafashe uturere dusaga 30. Alors hari abantu bakibaza ati se iyo escarmouche yaheze muri micro nangwa. Voilà. Hari urugamba ndasobanura gato nk'urugamba rw'Imweso akamaro rufite. Imweso ni bifurcation y'umuhanda uvuye Pinga, ni muri Walikale. Pinga, iyo uvuye Pinga urazamuka ukagera ahitwa Ipeti, niho hari umugezi wa Mweso huriye n'umugezi wa Ruhuru. Hari ikiraro kirekire aho ngaho abantu bazurira muhanda. Ako karere karimo hari ahitwa Imera haraguru, harimo exploitation ikomeye cyane, aho interahamwe zakoraga exploitation y'imbaho bita bois rouge, iba ahitwa Imera naho ngaho Ipeti, n'ahitwa Minzenze. Iyo uvuye Minzenze urazamuka ukagera Malemo, wava Malemo nibwo uhita ugera Kalembe. Aho Kalembe niho hari umuhanda ugiye ihura, ukazongera kuzahindukira uza guhinguka za Kanyabayonga. Sibye kutari praticable, ariko hari abantu bajya bacayo muri iyo nzira. Ngo wazamuka waza a quelque à droite en face yaho nibwo ari umuhanda ugiye Igatsiro. Igatsiro igafata Luve ikagenda Nyanzare, Ikikuku, Icyara, ikagenda Mirangi, ikakubita Ntuza hakurya Tenika Nyabayonga. Ngo niwo muhanda warusigaye nyuma yuko M23 ifungira Irucuro. Niho hari hasigaye connexion entre territoire ya Lubero na Goma. Donc umuhanda bari basigaranye niwo guca muri yo nzira mabwiye kuva Kanyabayonga ugahinguka Igatsiro ukaza Imweso. Noneho wagera Imweso kubera igicanga hafunze, bakazamuka swati guca za Ntuza, bakaza gukikira bagaca za Mpati muri yo misozi, ku buryo baza guhinguka za Ruvundanyira. Mugeze mubabona abamotari bari kugenda mu bikuyu, niyo nzira bari basigaranye yo kujyayo. Donc kuhafunga sur le plan politique et sur le plan économique, buriya Goma iba yasfixiye. Ibintu byose byavaga Pinga, ibintu byose byavaga Lubero. Donc uri Mweso, ubu iyo connexion urayifunze. Donc en soi sur le plan économique, M23 ni controla ira province yose, kuko yakase Petit Nord na Grand Nord ntabwo bishobora tena kongera gukomunika. Icyo ni cyambere. Icya kabiri,
gufata hariya za Nyamitaba ukaza ugafata Mushaki. Mushaki niyo connexion yari ifitanye tena na territoire ya Masisi centre. Ngo swati waci Mushaki ariko hari n'inzira okay no gufata Karuba ubwo ligne zose tena zose zigiye Masisi ubwo M23 nizi control. Donc ifunze inzira ya Walikale, ifunze inzira ya Masisi zombi kwari inzira zigiyeyo ubu hubwo noneho mukanya ndumva ishobora kufunze n'inzira igiye Bukavu kuko niba tayari bamaze gufata muremure bari hariya controla hafi ya Shasha ngo trafike y'umujyi ya Bukavu iciye haramura muhanda isa nka ifunze. Donc mu ma point stratégique bamaze gufata twavugamo Mweso, twavugamo Gicanga, twavugamo Kabati, twavugamo Kingi, twavugamo hariya za Nenero Marehe, twavugamo za Ruvunda za Buramo, twavugamo par exemple hitwa Kujite. Kujite niho hari biro ya chefferie yira territoire hariya Matanda ubwo ni M23 ha controla iyo uvuye ahitwa Karambi. Kuza gufata rero controla Kobokobo nindi intozi ikomeye cyane. Kobokobo niyo abafashije gufata hariya Karuba ubwo ufite Karuba ngo Rushoga nayo urayifite ariko bakaba baririnze kugira ngo bamanuke baje kufata Rubaya kuko Rubaya abantu bose amahanga ate ngo bagiye gucukura amabuye y'agaciro hariya batsinze urugamba rukomeye cyane kwereka ko atari amabuye y'agaciro bari kurwanira ahubwo bari kurwanira ubusugire bwa banyekongo baturiye karakarere batotezwa kuko bananiye ko yakwafata bafite ubwo bushobozi bwo kwafata ariko sur le plan géostratégique kuba baraharetse ni intsinzi ikomeye cyane kuko ntabwo bababonamo ubusambo bwo kwa ngo bagiye gucukura amabuye y'agaciro. Icyo ni cyambere. Alors ubu ngubu aho bafungiye imiryango ni hafi ya Kimoka na hariya hafi ya Rutoboko. Ngo source yose yavaga Masisi, source yose yavaga Walikale, source zose zavaga Ibukavu. Ubu ngubu izo nzira zose ni M23 izifunze. Ngo sur le plan économique province déjà il y a asphyxié kuko amabuye y'agaciro bakuraga Rubaya bari batangiye kuya trafika bayajyana ntuza Ibujumbura yacaga muri inzira nyine ya ntuza ikava hari ya Rubaya bakamanuka Nyambisi bakazihumure bakamanuka Bikaniro directement bakamanuka muri muhanda ugiye Bukavu bagahita bajya Bukavu baciye ntuza Kavumu bakagenda Uvira nibwo iriya minere zose zavaga hariya ubu ngubu zazisigaye zijya Bujumbura ariko gufungura muhanda tayari ngira ngo province ntabwo irongera kuba piye ahubwo abaturage bahari abashime M23 kuko pillage abarundi bari gukora hariya ubu ngubu après prise ya hariya igiye guhagarara ntabwo ira trafique iri bwongere gukorwa. Alors indi point stratégique M23 ifite ni hariya Marehe uko Marehe niho hari concentration ya FDLR na ntuza na Nyatura zahungabanyaga ari amaferme yose adi hariya za ntuza za Kadirisha za Ruvunda ikititi ainsi de suite. Donc ni nayo ni sinzi ikomeye cyane kuko ari amaferme ziriya nkaza ziri gutemwa ziri kubapiye ngira ngo icyo ngicyo nacyo mu gukontrola ira eneo ni ikintu cyiza cyane M23 yakoze kurengera bari abaturage baba borozi inka zabo zari ziri kubapiye n'aba FDLR. Donc ahantu basigaye ikibazo ni hariya za Kivuye za Nyange na Hembe na zabibwe kuko niyo FDLR zose zavuye burya muri Rucuro zirazabaga hariya za Katwiguru zabaga ntuzo za nani hafi ya Nyamirima zabaga iriya mu misozi ya ntuza za Busanza zose niyo zagiye kwikosantra. Ubwo abaturage baturiye hariya za Kanzenze baturiye za ntuza za Bibwe za Nyamirazo nibo bagifite ibibazo ariko twizere ko wenda mu minsi mike nabo M23 ishobora kuzajya kubatabara
ubwo Masisi yose ikabaye under control ya M23, ubwicanyi bwa FDLR na Nyatura na baraba mercenaires bugahagarara. Merci beaucoup. utarakomeza ubwo twavuga yuko ari nka purusa zingahe dufite muri Masisi, purusa zingahe dufite muri Rucuru? yewe urakoze cyane. Yego. Masisi urebye kuri kontrola yose inavuga ko ifitwe na M23 kuko linye zose zigiye muri Masisi. Bwavuze umuhanda uciye Ngungu, umuhanda uciye hariya Karuba, umuhanda uciye Mushaki, umuhanda uciye hariya za Ruvunda za Bunyori kujya manuke za Kadirisha ujya za Buramo ugenda za Rubari hirya, umuhanda uciye Nyamitaba, umuhanda uciye Gicanga. Iyo mihanda yose niyo mihanda principale ya Masisi ubu iri contrôlée na M23. Twavuga ko sur le plan opérationnel M23 ifite 80% ya Masisi. Sur le plan opérationnel ifite contrôle ya 80%, donc 20% niyo navuga ko isigari contrôle, ariko nayo nta nzira ifite kuko Masisi basigaranye nyine ni Rubaya ni Bitongo kugira za Ruki za Buhumba za Kisuma na za Kenge. Iyo niyo guverinoma isigaye kandi ni nyuma, ntabwo ahantu hose bashobora guca bahaca uko baciye muri eneo ya M23. Niyo mpamvu ko sur le plan opérationnel Masisi uri contrôlé à 80%. Naho Ruchuru, je dirais que M23 y contrôle à 90% kuko ahantu isigaye kugera gusa ni Nyanzale. Kandi Nyanzale nayo uburya nubwo buri Nyanzale udafite Mweso niyo nzira wacamo, udafite Bambo ngugaruke uze Tongo uba ntacyo bufite. Donc Ruchuru M23 y contrôle à 90%, Masisi kabiri contrôle à 80% sur le plan opérationnel. Mwakoze cyane. Reka twakire Sniper. Muhire aragira ngo Sniper muri uyu mwaka n'ubwa mbere abaye ko host ni ahangaha. Sinzi niba wafata amasegonda ukaduha update ku munsi wiriwe n'icyo abantu bakwitega mu mboni yawe muri iyi minsi vuba cyane, wenda isa naho turi kugera ku musozo ya kuno kwezi. Update tubonye y'uyu munsi ni leta yabyutse mu gitondo après perte ya ntuza ya controle ya muremure na ntuza yayo, baramutse basheringa tujuru nkuko basanzwe hariya mu Karuba, Mushaki na Kagundu, ariko nta santimetre nimwe M23 yatakaje uyu munsi. Ahubwo inkuru ihari nuko abasirikari b'abarundi bahaguye benshi cyane basaga 100 mirambo yabonetse, c'est déplorable. Bari mu rugamba ngira ngo batazi iyo ruva niyo ruja, kubona ahantu haguye n'aba officier supérieur n'abandi bakomeretse b'abarundi, c'est une chose que nous déplorons. Je pense que Neva yagombye ku abangara bajya bavuga ngo zonga sima ukoma mutu, ngo bisaba kugira ngo urebe inyuma ubone ubumuntu neza neza. Hari igihe umuntu areba imbere ukigira ngo wabaye ukabasa nkaho wabaye robo. Je pense que Neva yagombye kureba neza uru rugamba Felix yamushoyemo, il risque d'être le plus victime kurusha ahubwo Felix bikomeye cyane. Haguye abasirikare b'abarundi benshi cyane que nous déplorons. Donc nguko ko ibintu byifashe, mais jusque là umuhanda wa Sake Minova en tout cas harimo contrôle ikarishe cyane ya M23. Bishoboka ko mu masaha akurikira uwo muhanda leta idashobora kongera kuwukoresha. We have to date ku ntihagaze. Naho ku nivo ya Mweso amakuru twavanye Gatsiro abasirikare bayo regime 3204 ejo bundi yatakaje abasirikare 120. Ejo bundi buriya ejo bundi cyagiye burasa Mweso batakaje abasirikare 115 pour dire hamaze kuba 200 et quelques muri regime imwe ira regime 3204, harimo n'umukuru wabo mwe wahaguye. Donc ni ibibazo bikomeye cyane kandi bari kurira ko nta byo kurya bafite nibiki. Hari bamwe bari gusaba ahubwo nuko babona inzira kugira ngo bajoininge ingabo za M23 ziri Mweso. Ubwo inzira niboneka baze kubaha couloir baze kuko baragowe cyane. Hari bamwe bahamagaye bavuga ko
niba bashobora kubabonera inzira kugira ngo biyunge kuko iyo bari birabakomereye cyane. Kuri linye ya Rucuro ibu bintu bihagaze neza, naho kuri side ya nyuma barabatera bava za Ishasha bava za Nyamirima, iyo nzira ubu ngubu iracyari calme, meme kuri fro ya Mabenga c'est calme, donc agitation yari muri linye yabafungura inzira ya Mweso, babone ko ibintu uko nabisobanuye biva Kanyabayonga bicaho ngaho bica muri la misozi baza guhinguka za Rubaya baza Goma, bafungura iyo nzira ariko iracyafunzwe, ntabwo bashoboye kubigeraho. Uko ibintu bihagaze, ingabo za M23 amakuru dufite zihagaze neza kandi baguwe neza, nta kibazo bafite. Operation ya muremure nta nubwo yakozwe n'abasirikari basaga 10, urumva ko professionalism iri ku rwego rwo hejuru. Abasirikari 10 bashobora gukubita batayo y'abarundi, igakubita regimari hari ya FRDC n'igikundi gisaga 2,000 by'abazalendo. Urumva ko muri ya superiorité twavuze muri topic M23, en tout cas la force et la barre est très haut ku buryo guhangana nabo ubu umuntu wese asigaye atekereza kabiri. Je pense que n'abasud africain ubwoba bwabafashe n'abatanzania bitari buborohere kuya bagiye guhangana n'ingabo za General Makenga. Ngiyo update y'uyu munsi nakina ka audio. Okay. Ku bintu wari umaze kuvuga. Sans problème. Imaze kuhafata aho ni mu byerekezo bijya i Murambi, noneho umuhanda ku muhanda hasi ho baharetse kubera ko hari abasirikari benshi cyane. Gusa ku uyu munsi mu gitondo hari amakuru avuga ko nanjye ntaremeza neza, ndacyacekinga yuko M23 yaje kurasa ishobora kuba yari yambushi bamwe mu bayobozi n'ingabo z'u Burundi bari bavuye mu nama Isake, bakaba banahaguye, barimo umumajoro n'umukapiteni, abo ngo bakaba bahaguye. Ni amakuru tukirimo gutohoza. Gusa nanone hariya ku munsi w'ejo biravugwa yuko haguye umukoroneri, nkiri gushakisha amazina ye w'u Burundi, gusa sindayafatisha neza ariko ndacyayashakisha. Bivugwa ko uyu koroneri ashobora kuba yaguye. Thinking about going solar, but not sure whether it's worth it for your home? Well, before you... Ariya kuri muremure na Nkingo. Reka twinjire kuri uyu munsi. Ariya nuza Kingiho nta byinshi ndi buhavugire kuko baraye bahafashe. Umutanzania uri hariya, ubwo ni Sadeke, mu Malawi, mu South Africa bo barirukanse. Uyu munsi mu gitondo nibwo bashatse kongera kugaruka kurwana. M23 irangije igira gute, irabihorera. Ntago yigize basubiza, barasa za Twerovo n'iki byose barabihorera. Cyakora nyuma yaho bakoresha atirari, ziriya mbunda zikomakomeye, bagenda basherinze rero mu bice bitandukanye. Basherinze mu bice bitandukanye birimo ariya za Kingi, za Kabati, baragenda basheringa za Mushaki, basheringa za Karuba, hariya hose basherinze. Hiriwe amabombe menshi cyane pe. Uyu munsi rero mu by'ukuri urebye nta mirwano ihambaye yabaye, uretse mu kanya gato nko mu minota 30 ishize nka saa 11 hariya aho bita Imatanda, ngo Nyatura zabwiwe yuko nta musirikari ngo usigaye Mushaki, bapfumurira aho ngaho, ngo bose bagiye kurwana. Bapfumuriye hariya rero kubwirwa yuko nta basirikari bahari, bahise babona yuko abasirikari bahari. Muri make iminota 30 gusa yari ihagije kugira ngo babone ibyabo. Babonye ibyabo rero, ushobora gusanga hasubiyeyo ingerere. Ngayo nguko
abantu bajya bavuga batanga amakuru kubesha ngo M23 yaratsinzwe. Ntago M23 yatsinzwe ku rugamba rwo kurwana kuko yari ifite ububasha bwose bwo kurwana. Icyahabaye habaye akagambane ka communauté internationale, bakoresha Afrika y'Epfo, bakoresha Egypte na Sudani kugira ngo baburizemo accord cadre yabaye sinye muri 2012 bita accord cadre d'Addis Abeba, yavugaga ko yashakaga kugira ngo habe stabilité ya sous-région, yari saba ko haba retour des réfugiés, yasabaga ko haba abantu bakoresha les crises migratoires et l'insécurité kugira ngo bieternize ku butegetsi bihagarare, no kugira ngo FDLR zirwanywe. Kabila amaze kumva ko FDLR igiye kurwanywa kubera M23 yo bayihagaritse, iyo accord cadre Kabila arayica. Yayishe ate? Yaje kunoma abasirikari babiri, umwe ni Fares Kabwe, undi aba muri Equateur, izina rye mbaye oblige yo kuri ceceka, n'abantu bari bafite des sanctions ya Nations Unies. Noneho abari bo Kabila ashira imbere ngo bajye gufatanya na Nations Unies kurwanya FDLR. Nibwo Nations Unies yahise yangira avuga ati ntabwo dushobora gukora n'abantu bakoze bafite des sanctions, ariko yari strategie ya Kabila yo kugira ngo operation contre FDLR ntizibe kuko yarafitanye nabo gahunda zindi nyuma yazo. Alors nibwo bagiye yohereza Malumalu na François Mwamba bagenda bafata indege n'amabisi kujya gufata abantu ba M23 binyuranye n'amategeko yari yabayisinye muri accord ya Nairobi. Nibwo bagiye abana barafatwa, bamwe barabatwara, nibwo General Makenga n'abana bake bo bayeshapye bagaruka muri Congo bazahara muri Sabyinyo kuko barabonye ko les accords zari zibaye torpillé par Kinshasa itarishaka kumeta anani. Afrika y'Epfo yakoreshejwe ite? Muziko umugore wa kera wa Zuma niwe wari president wa Commission Union Africaine. Donc bakoresheje famille Zuma akoresha ex-we wari president wa commission kubloka iyi accord kugira ngo hataba suivi yayo. Egypte Al-Sisi nawe abijyamo kuko yarafitanye les accords militaires icyo gihe na Kinshasa, niwe bagurishirizaga intwaro. Na Sudani niho intwaro zacaga kuko Kinshasa ntabwo yari ifite ubushobozi bwo kugura intwaro, ni Sudani yaziguraga kwa El Bashir, donc Kabila zibonaga zivuye muri Sudani. Alors bavuga ati ibi biraka dufite kandi ce sont des millions de dollars zakorwaga muri ibyo bintu, bakoresha ba imposa muri Union Africaine, iyo accord barayibloka. Nibyo byaje gutuma M23 ya kabiri girute ivuka pour réclamer iyo accord yabaye saboté par Kinshasa. Icyo gihe nibwo batwaye abitwa ba Sendugu Museveni, mwese mwumvise, n'abandi bose baragenda batangira baba propagandiste yo kurwanya urugamba rwa M23. Abo bandi basirikari bafashe nibo bamwe Kabila yajyanye muri Kasai bajya kurwana mu bya Kamwena, abakoresha muri Kamwena Sapu kugira ngo yerekane ko les rwandophones sont des criminels, sont des tueurs. Uko amaraporo yarasohotse ya Human Rights Watch iyenkrimina abo bantu ba M23 2012 yafashe agenda bakoresha iriya hantu kugira ngo berekane ko voilà bazaba bomi nabicanyi. Alors ejo bundi mubonye ko hari mission yatanzwe yo kugira ngo habe inzira y'amahoro, feuille de route ya Rwanda na accord ya Nairobi. Bayihaye Kenyatta, indi Macky Sall icyo yari president wa Union Africaine ayihereza Lorenzo. Zose mubonye ko zabaye échec kuko Felix nawe ashaka kugenda mu nzira ya predecesseur we mu bibazo byo kugira ngo be kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Donc mission ya Kenyatta yarapfuye kuko we yari kugira ngo hamagara amagroupe armé yose ayemeza aje muri leta, none ba magroupe armé yose barayafashe babaye abazalendo. Iyo c'était une façon yo gukasa mission ya Kenyatta. Alors ariko ibyo byose biragenda bijya muri actif positif ya M23. Donc ni M23 yatsinze, bayisabye kuva mu birindiro iremera, bayisaba ko ijya muri accord ya ntuza ya ligne ya Rwanda ni ya Nairobi irabyemera. Je pense mwese mwabonye amafoto ko president Bisimwa Lorenzo yaramwakiriye, nani Kenyatta yarabakiriye, baravugana baraganira, ariko nyuma yaho Kinshasa ikagirute ikabloka kuko ariyo idakeneye amahoro. Si le plan diplomatique, donc M23 yaratsinze, si le plan militaire M23 yaratsinze, et si le plan politique M23 imaze gutsinda. Donc niho tuvuze ati ni irihe banga M23 yagiye hejuru ya FARDC. Donc yakoresheje politique, ikoresha diplomasi, none no ku gisirikare imaze kwiyempoza, imaze gufunga imihanda yose ya
Goma. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer là-dessus? Ngo urugamba ruracyakomeye ariko ntabwo runanirana. Abantu bose bafashwe bugwate n'iriya leta idashaka amahoro, je pense igihe kirageze kugira ngo babohoke, kandi M23 irabonekana ko ariyo ifite solution kuko ifite igisirikari cy'umwuga. Icyo ngicyo na secrétaire général wa Nations Unies yarabivuze ngo c'est une armée professionnelle bien équipée, koko bari bien occupé kuko bafite ububasha bwo guhanura indege, bafite ububasha bwo guhanura drone, bafite n'ububasha bwo gufunga imihanda yose leta ikananirwa kuyifungura. Nguko uko twabasobanuriye tubereka faiblesse zirimwa kiriya gisirikari kuva muri epoque coloniale kugeza guca muri ANC, Armée nationale congolaise, en passant par phase FAC bigera muri FRDC. Ni igisirikari cyaboze nacyo gikeneye uyu munsi kugira ngo gitabarwe kigire structure nshya, kandi ibyagishobora byose ni seule chose, ni la nouvelle architecture de la RDC. RDC igomba kubakwa bushya, ikagira igisirikari gishya, ikagira abacteurs politiques bashya, ikagira n'abaturage bashya abo mind yabo imaze kozwa, ikavamo corruption, ikavamo inzangano. Nibyo byafasha development ya kara karere. Murakoze cyane. Urebye nta za zindi, ariko ikintu mbonye batwitinze mu kanya, Lawrence Kanyuka, reka ngisome. Mu kanya ashyizeho itangazo, hashize iminota 17, ivuga ko bari gukonfirima, baremeza ko SADC iri kurwana mu ruhande rwa FARDC, FDLR, mercenaire, ziriya takataka zose yazivuzemo n'abarundi, akavuga yuko bari kumasakira abasivile, bagakoresha gusheringa barasa abaturage ba Mushaki n'ahandi hahakikije, bagakoresha ziriya ndege za drone CH4, ariko asoje avuga ngo M23 irakomeza kurinda abasivile bari kuraswa cyangwa se bari kurenganira muri ibyo bintu, kandi irakomeza ibikurikirane mu rwego rwo kugira ngo itange umutekano. Akakala luta continua nikashyizeho asoza, ariko kugeza ubu ngubu navuga yuko usibye revolte z'abaturage, wenda revolte z'abaturage bari kwigumura mu magroupe bari kurwana bavuga bati ibintu ntago byumvikana, abantu benshi bamaze kumenya impamvu M23 iri kurwana. Reka wumve nk'irijwi, wumve noneho babazayirwa bajya bavuga bya nini na nini, reka bari gukiraho. Unaweka kama mimi Kiana na kuaga nashindwa audio zako juu ya nini? Nataka nikusaidie kitu. Kama uko naongea, unatilia attention, uko naongea inbox, uko naongelea watu wako plus ya 200. Uko walisoma, kwa kusoma, kwa passage na wako passage. Unasikisi nifie mvamizi. Mvamizi ni nani? Au unaweza kuniambia kama bale bila kuna pigana ndio kuna pigana, ama mama komanda hapo ndio kuna pigana. Berthe Bisimwa ni nani? Comme président représentant wa M23. Ni Mnyarwanda? Porte-parole ni nani? Willy Ngoma ni Mnyarwanda? Tunaongea matete principale zina representer M23. Tone Makenga ni nani? Kama sultani wa village yake Mumasisi ni Mnyarwanda? Tunaongelea nani? Tuache ba preneur, tuache wale wengine ba financier, wale wengine kila mtu kila rebela kwa na pay anajidependre nayo. Tuko ba mai pale bara suteni bako suteni na maredi tabara ko suteni na mbonera kure bako suteni na Tanzania. Unazia kutumbeko pale pete yake. Mbona wakimpiga risasi anakimbia Kigoma na ikala kukunywa na anakunywa maji na kuga mpizini. Eske gouvernement Tanzania haijui? Hakuna pays, hakuna rebeli mwanakuwa na ikala bila kuwa na currency maka nchi nyingine. Ndio kiniambia mvamizi ni nani? Na ile ndio problem mko mnashindwa kumaliza vita ya Republiki ya Kongo. Kwa mnakonteke ni mvamizi, mnamconsidere comme FDLR. FDLR mumkamati wa Valer mu Republique, Rwanda mwalkia 94 jana,
anafika Mpei anatufunza kuchinjana na kukatana, sisi alikata kwabo Rwanda, tumfanye ni Kongole na tuite sultani mweko na village yake, iko na ni mwami mwale village yake, iko na baba na wajukuu mwale village yake, yeye tumuite mvamizi. Uko fu? Utakuona uko fu? Mvamizi inamaanisha nini? Tuachane ile ujinga na upumbavu, hakuna mvamizi. Tuko na rebellion republic. C'est pourquoi yeye nani Tsegeti kila siku anafanyaga reconciliation Kenya, Angola. Juu ya nini? Juu ya hiyo kuonesha kwamba ni watoto wa mwingine wanabara manifeste. Na vitu yuko nataka kusema bila hata maana, vile yuko naongea sio na hata maana ya vitu. Maliza hata ngayo nguko umva ukuntu abaturage ahubwo bari gusubiranamo. Uzi karoti ariko uwo ni karoti uwo yitwa Karoti ari muri Kenya. Yaramutse uyu munsi, reka nihere kuba yaramutse uyu munsi kuko niyo niyo aryoshye neza cyane. Abana babyutse badivasinga na Kiroci. Ikinsekeje ni tweet Imicombero akoze, niba bajya bayikora bafite iyihe ntego ntago mbizi, ariko ntacyo bitwaye. Azajya avuga ibidahari, ibihari bigaragare. Avuze yuko ngo bagerageje ngo gukatinga wofu Sake Minova ngo birabananira, ariko njyewe amakuru nivuganiye nabo kuri tele neza, ndetse nari nanaryamye, niyo mpamvu mbyutse mvuga ngo mwaramutse, kuko ndaryamye hakiri kare mbeje nzo cyage tukimara kuvugana nahise ngera mu rugo ndatembagara niryamira. Ariko mbyutse nsanga message imbwira iti tayari Minova mu ntoki zacu. Ubu ngubu turayihagaze, noneho umwana ashaka yaje Nyabibwe nta kibazo, gusa ntabwo bafunze imihanda, ariko nta nubwo FARDC yahirahira mu kuyinyuramo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ejo bagerageje kwa divasinga bariya Batanzania, ndagira ngo mbabwire hahamuka bagize, babonye faya batigeze babona mu buzima bwabo kuva babaho mu buzima bwabo. No kuvuga Minova yavuyemo mu yandi magambo. Tayari Minova yavuyemo. Urumva? Ubu ngubu nitwe turi kuyikontorora, donc nta bidasubirwaho yavuyemo. Wenda ku mpamvu za gisirikare bashobora kuza kuyirekura, ariko kugeza uyu munsi muri iyi saa 1:14 za hari yibunagana nta Minova ikiri mu maboko ya FARDC, nabo bayitaye. Aba nahazi kuri centre electorale ahantu bakoreye arorema ku mashuri ahari, tayari ayo mashuri ayo nayo yavuyemo. Abazi ku bitaro by'Iminova, biriya bitaro abahazi nabyo ndahazi kabisa. Ye urahazi rwose. Aho tayari turahafite. Rero naringeze kuri ku cyabaye ejo baribwiye ngo dukeneye BM zabo, ntabwo twe dukeneye biriya bibunda kuko ntaho tubirashisha, ntabwo turabijyana hese, ntabwo tubirashisha, ntabwo bo nibo babikeneye, barasa abaturage. Twagize dutya tubaka BM24, nukuvuga ngo ni imbunda ifite imitutu ishobora kurasira icyarimwe amakompara 28, wenda nka Ruhura imbere ashobora kubaza BM. Ni imbunda igira ikompora ringana n'ingeri y'igiti, irangana karira rya Katyusha. Rinini kabisa. Nukuvuga ngo fragment yayo iyo wakubise kiza cyangwa kingana nka kujya kwigisate cy'igiti. Umwase. Umwase neza. Yes. Rero bagira ngo bari guhirahira mu ma operation Sake, hari Isake. Muribuka yuko nari nababwiye ngo Sake twarayigabanye tugeze aho turongera twisubirira hejuru mu misozi. Sinzi rero icyabateye ngo bari gukora patrouille bazamuka muri eneo zacu. Abana barabatemaguye, baratemagura. Ndagira ngo mbabwire ukuntu kugeza n'igihe babirukankana bakageza mu ibambiro. Abantu ntago bazi mu ibambiro benshi hano. Watambutse Sake nani? Uba warenze Sake urwegera za Goma. Urenga umujyi wa Sake ukakomeza imbere, hahoze utubariyeri ine barigeze nabaga na Monisco. Habaga na ugiye kugera uri kujya mu nzira ijya Mugunga. Bagaza abana hakusanyiriza abademob. Nukuri twabibonye turumirwa, babaka imbunda ziremereye, niho bari bashyize base ya atirari yabo hariya mu kurasa za Mushaki na za Muremure bari gusheringa gusa.
kugeza ubu ngubu twongeye turahabasubiza, ariko abatanzaniya bagize ubwoba ku buryo ki n'uyu munsi babwiye FRDC, ndetse ibyo ngibyo muraza kubibona no mu kanya babipostinze. Babwiye FRDC barayibwira bati rero mwebwe muzajya mwegera imbere mwaduvasinge, twebwe tuzajya tubarasira atirari yanyu. FRDC nayo itereka nta bya atirari, twebwe dufite abagabo hano b'Abarusiya bazi kurasa atirari kubarusha, ubwo rero nibo tuzakoresha. Hamaze kuzamo confusion ku buryo ki ntibazi ngo urugamba bararupanga rute. N'uyu munsi tuvugana abantu barwanye hariya ikiroci ntabwo ari abatanzaniya, ni abarundi bari kurwana bivuye inyuma kubera amafaranga babahaye. By the way, ubu baranabazamuriye amafaranga, ntabwo ngubu bari kugira ngo mbese ngo bo bararwana, noneho bararwanira kashi, ntabwo bakiri kurwanira impamvu icyabaza, ariko nta mafaranga yabazanye. By the way, mumbabarire, ubu ngubu bari kurwanira kashi, kandi babongeje. Rero Rugano umwana wa mama, nako nturi umwana wa mama, aba mama turaziranye. Yabaye ndi ko host ngombe gutaha ibishanga, ariko ntacyo turita. Ari hehe nguwo Rugano hasi. Naranakumenye mbe Rugano ko ukora no muri presidence y'u Burundi. Narabimenye, ndetse hano hari abarundi benshi babizi. Yego. Kuri axe ya Mweso yo imeze gute, ihagaze gute, niba hari amakuru wayibonyeho? Yes, axe ya Mweso twakomeje kubasunika ku buryo ki ubu ngubu turi muri ruri guha, ntago iki gitondo bibyutse bimeze neza, ntabwo ari cyane, ariko ubu ngubu turi mu minwa ya Nyanzare, entre Nyanzare niho turi, bo bari mu mugi. Muhi, wenda ukira aho ngaho, reka wenda nkubaze, niyambushi abarundi batikiriyemo bavaga he berekeza? Ntago nzi kuko bagiye batikirira mu mambushi menshi, ariko sinzi ambwira ambushi yariyo nkubwira aho bavaga, cyangwa ni ejo bundi uri kuvuga n'iki gitondo. Iki gitondo hari ambushi n'ubundi bariye ya Minova, hari n'ambushi ya Minova. Ndabazi ya Minova. Bari ambushe ebyiri, buriya ntabwo ari imwe. Ngewe nari nzi ko bakubitiwe muri ya Minova cyane. Iriya ya Minova bayikubitiwemo bari kugaruka inyuma ngo basubire Isake, kuko umuhanda bari bamaze kuwukatinga. Noneho Muhinda keka ari basirikare bavuye ihumure bahungiye za Minova, noneho kubera ko bumvishe ngo M23 ntabwo yafunze umuhanda ugeze ku Isake, ibo bari bahamagawe ngo bahure n'abandi bari Isake, kubera ko ejo bumvishe ngo begejeje M23 ngo bayisubiza mu misozi, ibo bagira ngo umuhanda urafunguye. Noneho abo ngabo bari baje ngo bagiye guhura n'abari Isake, nibo bakubiswe yambushi. Murabona ko ndakeka ari iyi iri mu modoka, imwe babariye mu modoka, ariyo muhaye muvuga. So naho ngaho njewe niko navyumvishe, I think. Nuko byagenze, wenda nuko uyivuze neza kuruta uko nari kuyivuga, ariko nuko byagenze ku buryo ki bari wambushe basubira inyuma. Bagendaga berekeza umuhanda basubira Sake, abana babakubisa mbuje, nta niyo nka yasimbutse, n'uwasimbutse yahungiye mu Kivu. Ngira ngo mwagiye mubona amafoto acicikana y'ukuntu bafotoraga amazi, bimeze neza. Burya ariya mazi nabonye Micombero nawe yabyanditse, havuga ukuntu ngo avuga yerekana kiriya kiyaga. Mu by'ukuri dusa naho uyu munsi utekereza imishyikirano agenda hebe akure y'amaso ngo muhire ngo babareke inyuma. Abareke inyuma gusa ko babareye n'imbere. Ako muganga Dr. uri seraza sha ndumva ubu ni seraza cyane ya ni seraza. Ngewe nari nzi kera ngo
ngo Uwezo ngo ni umwavoka. oya ni umuganga ndetse ngo ashinzwe abagore gusa. urashaka kuvuga ko ukora muri minisiteri y'abana n'abategarugori? aya mategeko narayize ariko ntabwo nayakomeje. Rukari gutanga example y'abantu bambara agakingirizo katabakwiye. nimba hari abarundi akinyuma bari gusubira inyuma nta kibazo, ni byiza. babahaye kabisa babavunnye kandi saho gusa abarundi babaye parpiye hirya no hino ku buryo ki nko mu bice bijya kwegera Nyanzare hariya twarwaniye ni ukuvuga ngo ho bahungiye mu baturage. Icyatangaje abantu n'ukuntu abaturage burya ba Kongo batarinjije nk'uko abantu babitekereza, nuko abaturage aribo babatangaga bakabatanga bagahamagara ati nimuze hano mpabonye umurundi, mubuze hano munumvisha umuntu uri kuvuga ikinyarwanda kitari cyo muri Kongo. Kundi ntibazi n'abarundi ngo bijye, ntibazi n'abarundi. Kivuga gahoro bamwe natwe turi abarundi hano. Oya nta kibazo ko ntari kuba tukase. Oya turavuga abarundi bagiye kugwana, tuvuga abarundi bari aha ngaha. uravuga abarundi bakarya Akagera n'uvuga baruguru. Yego kabisa, turavuga abarundi bari muri Masisi, tuba tuvuga bari Bujumbura. Esa ngayo nguko, ariko icyo navuga kimwe ndetse n'uyu munsi hari inama iteganirwa, wenda turaza kuyimenya ikiri buvemo. Nuko harashoboka, ntabwo nanjye ndabihamya, ni umuntu wampaye amakuru atari menshi. Birashoboka yuko uyu munsi noneho M23 hari ikiri buze gutangaza kuri iyi ntambara, ariko nanjye ntabwo ndayamenya neza, ntagire uyafata nk'ukuri. Ikaza kuvuga n'imigabo n'imigambi n'ukuntu noneho igiye gutangira reka nyita intambara yeruye, kuko ubu ngubu yari ikiri mu bushotoranyi Kongo yadushoyeho. Noneho reka twite intambara ntagatifu mukabyara. Intambara ntagatifu tusohera barabonyine. Ndumva nayo makuru nabihera, ubundi naryamye ntariye, reka mbanze njye mbe Uwezo na Jenzo. Murakoze cyane.